Dobar dan! Gledate emisiju Pravoslavne viđenja. Ja sam Anastasija Mrđenović i ispričat ću vam najzanimljivije vesti iz hrišćanskog sveta. Odbranili ćirilicu. Srbija je usvojila zakon o zaštiti i očuvanju tradicionalnog pisma. Ovaj dokument obavezuje državne preduzeće i medije da isključivo upotrebljavaju ćirilicu. Nakon raspada Jugoslavije, latinično pismo je u Srbiji praktično istisnulo ćirilično iz medijske i poslovne prepiske. Vlasti zemlje su uverene da će zakon ubrzati povratak na upotrebu tradicionalnog pisma. Podsjetimo da ukrajinske vlasti razmatraju da odbace ćirilicu u korist latinice. To je izazvalo negativnu reakciju Ukrajinske pravoslavne crkve. Rezultat vlastoljubivih ambicija predstavlja krizu pravoslavlja. Mitropolit Ilarion, predsjedavajući Odeljenje za spoljne crkvene poslove Moskovske patrijaršije, rekao je da se u osnovi krize pravoslavlja nalazi pokušaj patrijarha Vartolomeja da utvrdi svoju jedinstvenu vlast. Na konferenciji Svetsko pravoslavlje, prvenstvo i sabornost u svetlu pravoslavne vere, vladika je istakao da oni koji priznaju PCU podržavaju neograničenu vlast Carigrada. Citiram. Patrijarh Vartolomej se bez saglasnosti drugih crkava umešao u raskol u Ukrajini i izazvao neviđeni progon jedine kanonske crkve u zemlji. Sada svako ko priznaje legalizaciju ukrajinskog raskola i novostvorenu pravoslavnu crkvu Ukrajine automatski priznaje i da Carigradskom patrijarhu niko i ništa ne može ograničiti vlast u Vaseljenskoj pravoslavnoj crkvi. Mitropolit Kikski i Tilirijski Nikifor na konferenciji je zastupao isti stav. On je naglasio da za 2000 godina svoje istorije pravoslavna crkva nijednom episkopu nije dodelila titulu niti nadležnost glave crkve. Pravoslavlje priznaje samo jednu glavu crkve, Isusa Hrista, naglasio je mitropolit Nikifor. Sličan stav izneo je i srpski episkop Bački Irinej. On je istakao da autokefalnost PCU-a šteti pravoslavlju i da je instrument i sredstvo za uništavanje jedinstva crkve. Spreman sam da kleknem samo pred Bogom. To je izjavio glavni trener fudbalskog kluba Zenit Sergej Semak. Pre početka utakmice Ligi šampiona Chelsea-Zenit održana je tradicionalna demonstracija podrške pokretu Black Lives Matter. Životi crnaca su važni. Svi igrači londonskog kluba i 6 stranih igrača koji nastupaju za Zenit su kleknuli, dok ruski fudbaleri i Ukrajinac nisu. Sergej Semak je istakao da učestvovanje u akciji predstavlja lično pravo svake osobe. Pravoslavni hor za Liban. Hor Sretinskog manastira održao je koncert na otvorenom u kompleksu hrama drevnog Baalbeka u Libanu, centralnoj kulturnoj prestolnici čitavog Bliskog istoka. Ovo je prvi koncert u protekle 2 godine na kome je bilo gledalaca. Uoči koncerta umetnici su nastupili u Damasku u okviru programa kulturne razmjene između Sirije i Rusije. Antiohijska pravoslavna crkva aktivno je učestvovala u organizaciji nastupa pravoslavnih umetnika. Biblija je najstariji i najpouzdaniji istorijski izvor. Naučnici nastavljaju sa iznošenjem dokaza u istorijskoj vrednosti Biblije. Sada već nema sumnje da biblijska čuda nisu fikcija, već stvarni događaji iz prošlosti. Tako je u Jordanu nedavno primećen neobični prirodni fenomen. Voda Mrtvog mora je pocrvenela. Prema naučnicima, boju mora su promenile smeđe alge. One su rasprostranjene ne samo u Palestini, već i u Egiptu u reci Nil. S tim u vezi, istraživači veruju da je biblijska priča o 10 pogubljenja Egipćana zasnovana na stvarnim događajima. Iz Biblije je poznato da je Bog poslao zemlji nedaće jer je faraon odbio da oslobodi Jevreje. Vode Nila su se pretvorile u krv, tada je počela najezda žaba, mušica, obadi, pomor stoke. Tela Egipćana bila su prekrivene čirivima i ranama.
Kasnije zemlju je zadesila vatrena kiša i najezda skakavaca, a zatim je nastupila gusta tama. Nemački biolozi i klimatolozi slažu se da se Egipat u 13. veku pre nove ere suočio sa dramatičnim klimatskim promjenama. Nakon jake suše Nil se povukao, struje su usporile, izrasle su iste one smeđe alge koje su u reku obojile krvlju. U narušenom ekosistemu brzo se razmnožavaju žabe i mušice koje prenose infekcije. Kao rezultat toga smrtnost se naglo povećala. Vatrena kiša i egipatska tama su možda posljedice velike erupcije vulkana. Tada oblaci pepela prekrivaju nebo i spuštaju se na zemlju. Prema naučnicima, to je dovelo do ozbiljnih vremenskih anomalija. Vlažnost se povećala, padavine su se učestalile, a skakavci su masovno nadolazili. Zaista, severozapadno od Egipta nalazi se arhipelag Santorini, gdje je nekada vulkan bio aktivan. Pre oko 3.500 godina on se probudio, a njegova eruptivna moć bila je poput 200.000 atomskih bombi sličnih onima koje su bačene na Hirošimu. Kataklizma je postala kobna po kritsku i mikensku civilizaciju. Značajno je oslabila Hetitsko kraljevstvo i time je prekrojila političku kartu Bliskog istoka. Dugo je bilo misterije i čudo u vezi sa Mojsijem. Njegovo bekstvo sa Jevrejima iz Egipta opisano je u biblijskoj knjizi Izlazak, kada su se morske vode razdvojile pred njima i oni prošli po dnu. Saradnici Američkog nacionalnog centra za atmosferska istraživanja na Univerzitetu u Koloradu pretpostavili su da se u Svetom tekstu ne govori o Crvenom moru, kako se obično veruje, već o jezeru Manzala u istočnom delu delte Nila. Ono se zaista može podeliti na dva dela, a sa hebrejskog se naziv vodene arterije prevodi i kao Crveno more. Kako objašnjavaju stručnjaci, citiram, reč je o dinamici tečnosti. Vetar odvodi vodu tako što stvara siguran prolaz, a zatim joj naglo dozvoljava da se vrati. Detaljnu analizu ovih i drugih čuda iz prošlosti, koje su se dogodile u stvarnosti, možete pročitati na portalu informativne agencije RIA Novosti. A ako ste zainteresovani da pogledate izvor, pročitajte Bibliju. Hvala što ste bili sa nama. Čuvajte sebe i svoje bližnje.